snima. Ja se nadam da sam ja čitav u kadru. Nadaj se. Pogledaj ljepotu ovdje. Vedrane, imam riječ od 3 slova. Džem. Med. To je moja omiljena zezancija, jeste. Gdje ste nas ovo doveo? Hajde nam reci. Evo nas ovdje na izvoru rijeke Željeznice, na podnožju Lijepe Treskavice kod pčelara Selvira Čolića. Ovo je fantazija. Ti znaš da kod nas u biljnoj apoteci Aromatika mi radimo sa 5 pčelara, znači nemamo med od svakoga, posebno biramo. Med dolazi direktno sa pčelinjaka nama, nema nakupaca i svi pčelari s kojim mi radimo su pošteni, pravi pčelari, oni koji vode računa o svojim. Ali možda zbog blizine, možda zbog ove urednosti, pogledajte ovo ovdje. Meni je ovo najdrži pčelinjak i najradije dođem ovdje kod Selvira. Rekao je Selvir da mogu ja, čak ja sam alergična inače na uvod pčela, rekao je Selvir nisu ljute danas, možeš slobodno prohodati. Nisu, da. A inače imaju ona odijela, sad su bili iz veterinarske škole ili fakulteta. Da. Pa su... Rade praksu ovdje, da. Divno. Kojeg će ovog meda biti? Šta ove skupljaju uopšte? Pa ovdje je livadski med, bude nešto i šume, sad trenutno, ja mislim ovo doba cvjeta bagre, mi dok smo se vozili ovamo vidjeli smo dosta bagrema. Ovdje će vjerojatno biti neka mješavna livadskog, šumskog, ja morat ćemo pitati Selvira tačno što odavde dolazi. Selvir ima još 2 pčelinjaka, ali meni ovaj najdraži i najljepši. Gdje ga vi preporučujete u apoteci? Mislim, ja znam gdje ga ja koristim, med koristim, znači doslovno svugdje od smutija do kolača, nastavim kompletno šećer da izbacim i da zamijenim koliko je moguće medom, moja djeca voli, jedu kaškom. A gdje ga preporučujete? Recimo... Med kod nas u našim krajevima, generalno, ja sam o tom i ranije dok smo snimali govorio, nije samo namirnica, ne med kod nas ima tu skoro neku mitsku, psihološku, mentalnu snagu, pored onog što on stvarno ima ljekovito u sebi, on i na psihu djeluje pozitivno. Skoro da nema bolesti, da neće biti neki recept koji sadrži med. Boli glava, uzim malo meda, kašlješ, stavi malo meda, boli grlo, stavi malo meda, izašla krasta na ustima, stavi malo meda. Znači, skoro da nema ni jedne bolesti, ni jednog zdravstvenog problema, da mi negdje ne možemo naći med. I šta je stvarno važno da bi taj med stvarno odradio svoje? Da li zbog svih svojih zdravstvenih beneficija, da li zbog tog naše mentalne povezanosti sa medom uopšte nije bitno. Bitno je da je med pravi. O tom treba dobro voditi računa. Sve što sam ja čuo da se stavlja od bojnih otrova do šećera, do ne znam nija čega. Pa, kažu u svijetu generalno, ne samo kod nas, u svijetu 2 namirnice koje se najviše lažiraju, da tako kažem, nešto se su maslinovo ulje i med. Zato što je lako je napraviti lažni med. Prije su, vidite te testove, nešto na internetu okrene, pa koji ide balon ovako, pa onaj zrak gore, pa nešto sa šibicom. To je možda nekad radilo, kad se lažirao med sa kukuruznim sirupom i sa nekim drugim, da se može lako otkriti. Sada je to tako sofisticirano postalo sa hemijom da, kažu, ima samo jedna laboratorija u Njemačkoj koja sa sigurnosti može da kaže da li med dolazi iz Kine, gdje se najviše meda lažira. Dobro. Oni koriste sirup od riže da prave. I oni ne mogu da dokažu da li je taj med lažni ili pravi, ali mogu da kažu ovaj med je iz Kine. I to je jedina opcija. Šta se u stvari dešava? Kinezima su stavili velike takse na izvoz meda zato što znaju da se lažira. Na jednom Filipini, Malezija počeli su da izvoze ogromne količine meda, nemaju ljudi 5 košnica. Znači, Kinezi svoj med proguraju u Maleziju i Filipine i onda ga prodaju kao svoj med, nisu podložni tim taksama i provjerama kao kineski med. I onda se svi ti medovi šalju u njemačku laboratoriju, samo da se dokaže jeste iz Kine, nije iz Kine, a ne da li je med pravi ili lažni, jer to ne mogu da vidi kod nas ove ljepote, znači ove sigurnosti na kraju krajeva. Mislim, mi svi med, osim što ga mi konzumiramo, meni je uvijek najgora opcija šta dati svom djetetu. Za njega gledam da je opet bolje nego što dajem samo sebi. Tako da oko toga baš treba voditi. Mene pitaju kako da
znamo je li med pravi ili lažni. Teško je reći, imati neki testova, ali to malo prije sam rekao, nema puno veze. Ja kažem, kupujte da biste bili sigurni kod svog lokalnog pčelara. Znači, ako imate negdje nekog kako znate, to vam je najsigurnija metoda. Ako nemate, evo mi uvijek propagiramo tog Čolića, braću Barzuti iz Trebinja, braću Bilić iz Ljubuškog, med iz Livna koji mi dobijamo od Jasmina. To su sve pravi medovi za koje mi možemo garantovati da su pravi, pošto posjetimo pčelinjak, vidimo med, razgovaramo sa pčelarima, evo ovo je dokaz, najbolji pogledajte to. I ovdje ima interesantno API inhalacioni centar, to je nešto što je vrlo rijetko gdje ima i mislim da je baš važno. Postoje, to je, ja mislim, negdje iz Austrije krenulo, ima i po Sloveniji dosta, ali i kod nas sve više pčelara rade to i ljudi vole tu, gdje se udiše se zrak direktno iz košnice. Vrlo korisno za pluća, treba doći 10-15 puta da bi se vidio neki efekat, ali vrlo, vrlo interesantno. Ja nisam nikad vidjela nešto ovako, iskreno, dosta sam, nije da sam hodala po pčelinjacima nekim, obzirom na moje alergije, ali ovo mi je toliko fascinantno, voda pored pčele, ovdje ima Koko hotel, znači hotel za kokoške, ovdje imaju dva velika psa i jedna mala beba, treba da im stigne. Proćemo, ja ću malo, pošto nemamo kamermana, pa ću se ja malo igrati, da pokažemo nekoliko trnki, znači to je kao divlji med skoro. Evo na ovu stranu ćemo se okrenuti, to treba da pogledate. I to ima kod Čolića, med iz trnki, kako se med pravio prije 100-200 godina. Nema ramova unutra, nema metala, nema ništa. Stvarno jedna fantazija. Možeš li mi ispričati o ovom divljem medu? To mi je isto fascinantno. To isto, ja nisam imala taj podatak, evo sad nam je to ispričati. Pa, etno je interesantno koliko mi dugo radimo sa Čolićem, ni ja čak nisam u ruci dobio taj jedan med, bez obzira što sarađujemo jako dugo. On kaže, kilogram tog meda, to su divlje pčele, košta oko 100 maraka. To nije interesantan dio, to je cijena tog meda. Interesantan je dio ako hoćete da kupite taj med i hoćete da platite 100 maraka za taj med, morate čekati 5 godina. Znači platite sad i za 5 godina, ako Bog da. Ja ne znam, mogu li ja bi prva? Prije nego što umrem, da. Ja ne vjerujem da moraš platiti unaprijed, ali rezervaciju moraš napraviti, jer sve što se proizvede unaprijed je već prodano. Ja ću probati da povučem malo te poslovne naše kontakte, da dobijemo bar 1 kilogram da mi probamo. Ali svaki med od Čolića ovdje, mislim ovdje nema ništa ne divlje u ovom, istu pašu ima i ova pčela i ova divlja. I na iste cvijeće idu jedna i druga. Ali stvarno ovdje doći, ne morate ni jesti med, samo da dođete na ovo mjesto. Evo, dok smo bili ovdje, vidjeli smo stvarno ogroman promet ljudi dolaze, dođu onako samo koji samo preko ograde hoće da vide šta se dešava ovdje. Ima onih koji dođu s razlogom i evo nas isto koji dođu s razlogom. Ovo nam je stvarno super opcija. Ljepota, da. Eto, malo promocije. Tako, za sad, ako hoćete pravi med, ili dođete direktno ovdje kod Selvira na podnožje Treskavice, ili dođete u neku od naših biljnih apoteka Aromatika, mi uvijek imamo Čolićev med i to je sigurno pravi med, možete ga testirati na kakav god način hoćete. I u Njemačku. Nije od Kineza. Super. Hvala na slušanju, hvala na gledanju. Ćao.